no ya kene ka program gijuang ke jing pen hap pera Hendrai ngim dan penda tengin kot no ke jing pen kut ya kene ke jing rakhi ya kalen khos nam ke ba arpau jong ke Seng Samla Mawlai Pyllun ka kong ke program balabo ni don ya ke jing dwai shwa bangin sedang ya kene ke program ke jong imenta ke jan met ni deban aingu shwa ya Khublei bulai lam lente ya ke Seng Samla Mawlai Pyllun nado balasdang ban seng ya ka arpau snam menshwa kat hado kene ke klimat ke pementa kam Khublei shim la no ya ki dekat ya ki noya lam jong Seng Samla Mawlai Pyllun bat ya ka ki samla barok jong Krishna Mawlai tekum ta ni don hok bat ai ke jero ke burom ya Khublei kai kendrat balodon ringkat bat ni dan nak benta kan ni dan ai ba samran sem I balong menshwa general secretary jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun ba in bo ya kene ke program barok kowe ha kene ke janmi ha ke jing dwai ada long kabala tu yang lah ya pendam lah kicing duai mah ku kupa cing bahab ne long hui keteng ke jong me wan ki ma ke jong me betul long kaman ke jong me khando ku bahab ne isu ban ai ngut me tre krat ani ka por ba khlemat ka pementa ya ka jing dalam dorang kat ke jong me ka jing im ke jong I walasi ba kham tam ken tre krat ha ke bangi wala ka ni ke jaka krui ken tre krat ki paj ba na kaleng ka jaka jong Krishna Mawlai inong syak khat smobha baro inong simbanta baro ke tre krat ki wala ka ni ke jaka ka ku ba ya ka ba sakila ya ka ni ke jingle keman ke sri ya ka ba indrakhe ya ka ta jing dap arpos nam jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun ha jiya nanti ke jong ka nadu ke sri kisnam blastang berseng ya ka tre krat Iwan bukti ke jempilat besar ke jong me tentang ni program hi borok kuai bahkan long abi hai bet we uti bagi program kin long internet ki bagi pu ipeng trekeran kham tam ko priang hun khmat ke khet ke puram ke jomi trekeran adwai kerpang na kamanta kin nong yalam jo ka Seng Samla Mawlai Pyllun ke bakan thop mendu president secretary bat barok kin nong kit kam ki badan ka benta ka kraw ban pentelun ki kam ki ba pher na benta ki samla jo ka Shinong Mawlai hi borok kuai ya ka man ai bor ki trekeran ya ka bor jong jing start jing sempang ya ka bor ka mat set baklan ke krat ya ka kumnu kinang la kan kupa ban penpa ki kam ba kham tam ban tei ya ka imlang ka salang ka jongi ya ka ba kishnong ki thau ki jongi kinang long ki ba shong suk shong shan ki dang long ki ba dap ka chikman chikar hai ba kham tam ki ban dap ka jing e para nong shong snong nong shong thau I buti ka jing piyat ba start ka jongi nda ka banta ka ni program apa ka ni ka jan mi di borok koi ki tekran a ba kan long Baseso apa kebajob yang tekran. Shania skam hame kan kupa kerkulang hi baro ak teng Jisu pan ni baro nun tasik bambam cukut ru. Amen. Ne ba samran sem balong general secretary ba menshwa jong ke Seng Samla Mawlai Pyllun nak benta ke jing dwai ke jong pi. Pingidan shibun teli ki benta ki bang ila bo ha ke program ke jongi but ki dan ru ki jing pen bernya ki jing pen melen ki bopun bat kawe ni kita let say kan dai ka babaro ki akwa banyu I banya pet ya kita ke samla kan thai bat senrang jong Krishna Mawlai ki banya ko banyo ya kanam kum kamis bat master Mawlai ar hajar ar pusan ar Phudmuri te shwa banya ya chaprang bat kata ye ba Ivan in sifat ya no bari ban shim ka bentar hadian ban ai ke ding klan ban priang sobhai pi baro Hari kapor, naso pahaban kor iba Frankie Lingdo, ibelong a working president jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun. Ba Frankie. Khublei shpun ya pi shongkonor boro arngut klam da jer kerteng bla penyat ya kan ke program ha kan ke janbit ke pemerintah. Kan diktien ban kong ni sharp ha kerteng jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun ngayeng ban priang sobha ha kan ke por ke pemerintah ya kan ka program jongi ka bodi ka closing ceremony jong ka jingtap arpos nam ka jingya lenti jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun ngila sedang ya ka program ha ka khat pratrik jong December da ka arm wrestling po Mawlai nongkwar bat ka sngi penkut ka dim ta sngi ngila ya kan ka program jongi la jan shi banai kan thi tam AA ha ka ba ki program kila long ke bayat lenti tak jile ka ba pher bat adu mentakas ni don ya ka beauty contest bat ki gue ki jing pen slow tanat na mentajung ki pai ba
yang hani masuk pahaban priang burom ya i kongsan jong i man sawan i badi MLA jonggarin kor i ba pius marwen nga priang sobha ya pi baro ki rang ba snong jong ga snong maulai baro kawai ringkat bat ke executive committee klam da jer kan teng ya ga seng samla jong ga snong maulai hi baro kawai ki dong bo pher ringkat bat ki isi member jong ki pladon hang ni nga priang sobha ya ki nong kit kam barim jong ga seng samla nadu i presiden beningkong jong ga seng samla i bala form ya ni ringkat ki member ki bla dan menta kasni klam da jer kerteng nang tang apa yang ngobha ya kamolai sports club nang ta ya kamolai town dorbar ki ban sawan represent dan ki ladon hani apa yang sobha ki apa yang sobha ya baro ki seng halang jong snong kamolai ki bla don lang hani menta nang ta de apa yang sobha ru ya ki kongsan jong beauty contest ki ban judges apa yang sobha ki bla dan hani nang tang apa yang sobha nang Mawlai PS traffic branch ki bla don na du mene bon pet ya ka jing baha jing mya jong kaya ka yang ki kali hapo ka ni ka jaka jong i bamanta nang tang apa yang sobha ya pi baro ki invitees klam jejer ka teng yeno ka por kala nang ya num kren jong than ngas ko baha ban piang purom ya pi baro blaidan sini program ublei trai konrad on kerku kurdo ya pi iwei bet iwei kilong kemi kilong kpa ki biadon hani mentang apa yang sobha skeni program jongi menta kejan miet Khublei shibun Khublei sia jarmu Khublei shibun ba Frankiling do na menta ka to ka jingkren an priang sobha ngi iwei pi wei baro ti hari ka por par klem da shimshu ya por ini point wa ka prize distribution ba ya ka tangin sedang shwa da ka arm wrestling. But arm wrestling in sedang shwa junior male below 30, female below 30, junior female below 40, but junior male below 40. Tu lebih song tu bila banian di sini kalian kadiang ngejongan niru, you can come kita step sange. Wah, tengah IT kong Luwin subhaban make the announcements. Nak banta bansam ya ki prize ya ki nong job jong ke junior female below 30 kg ngan khat ya iba bul ling do ramba shnong jong ke Mawlai moro in sobhawan shini shalor ban samlem ya ki ni ki prize jong ki nong job dong nya thap tilang baro iba bul ling do belong ramba shnong jong ke Mawlai moro ka bai dang wan shini shalor Abangan khat ya kini ki kertang jeng kinong job ngakerpat pin sobhaban wan kam kloi sini sejrong mo. Ngan sedang shwa ya ki job ya ke junior female below 30 kg ha ka third prize yo inansi SM ki ba nibana nong kwam. Inansi SM na nong kwar sobhabanya thap tilang ladai ladon hangne sobhaban wan sim no ek prize. Ibawan baar ida irikenti nongbri na nongkwar. Kini berarngut na nongkwar na thraikan kam sultanat na dang ong ke bronze medal ye Nancy SM na nongkwar, silver medal ye irikenti nongbri iniru na nongkwar. Bat kumjuru haka gold medal la yo da iri akor nongbri na Mawlai nongkwar hi. Larjaba kimdan dia ki laridon ki bahaying bahasa nani ki parlok ki parajaru hilaban wanshim on their behalf. Kau ngatarai undan ki bawan lane kini ki bajop lu kim simpat laban poi le se. Tau Khublei shibun babul balada kini ki para samla ki bajop kim patwan rei pilawan snesha lorensan. Dengan khat menta nak ki nong job nak junior male below 35 nak benta jongki ngan khat iba Munster room nong to namal bang yo i bakim pat don ki balawan kini ki nong job ngan khat chwaya ki la da ki la don Imanda Olingdo Brandon Jerwa Imanda Olingdo na mau kendro Brandon Jerwa na mau yong bawan pang lengdo mau nai na nong kwar ki la don em ta nang yang lupang tu Brandon Ladon. Manda Olingdo na mau kenro. Bawan pang lingdo mau nai na nong kwar.
ต่อไอ้ดังดอนตั้งนี้ไว้เตนักบันตาจงอิงอันขอดอีบามุนสตาร์รุมน้องรังบาชนองมาวไลน้องกวาสุภาบันวันชักมัดต่อไอ้บรันดอนเจอร์วาฮักเนกาแคตตากรี junior male below 35 kg กับบรอนซ์เมดัลกเลชีบาวันพังลึงดอกมาวนายนน้องกวากับซิลเวอร์เมดัลใช้บรันดอนเจอร์วาไอ้นี่ครับอิบดอนมันตาอิสมาini day na mau yung Brandon but imanda oling do na mau kendro ini rula se impala man poi to Khublei shibun e babu na kunta ka jing pen samlem jong piya ka price to kiba job ha ka junior female below 40 kg ni don ar tang arngut ka silver but ka gold medal ina I meda roy lingdo mauna ay nanong kwar but I quincy el lingkoy nanong kwar kinila da kidon so paban wan chakman de me pi arngut nakabanta kini ngan khot I ba sambor lang ding do social activist so paban wan chakmat ban pun samlem ka prize nakabanta jongki kumjuru nakabanta ki junior male la dakiladon wan kit nam nong bri ban kersoi khar thang mau but I feral rap sang la dakidan subha ban yeng no rupa shani mo kanang bangin itu nakabanta ban sami ki prize ya ka junior female below 40 kg iba sambor lang ding don tangan khatno ikini ki arut ki samla ina I meda roiling do maunai na nongkwar iyo ya ka silver medal haka arm wrestling junior female below 40 kg Silver But ka gold medal ka letcha I quincy lingdo lingkoi na nongkwar to suphaban a ka jinga thapti yakini kinong job gold to Khublei shibun ba samborlam nakabanta ka jinga kloy jong pi ban sa mega prize nakabanta ka junior male below 45 kg kinong job kidan feral rapsang banker soi khar thang mau na sing don wan ket nam nong bri na nong kwar kini ngatrang padan to ngidon tang iwe ngan khot iba Franco Sendor founding president jong Seng Samla Mawlai Pyllun in sobha banwan ai ka prize ya ini is Samla feral rapsang good medalist tangan khat ye feral rapsang subhawan chakmat ban shim ya ka prize jopi ki medal bat ka certificate na iba Franco Sendor ibalong inong seng jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun tanya thapti khamjam nak bantai feral gold medalist haka arm wrestling Khublei shibun ba Franco nak banta jing la kloy jong pi ban ai kini tingin poi pat menta sha ka we ka banta jong ka arm wrestling iba Ivan in sakot ye kinong job Okay, so abangan khot ikinong job nga sukwa ban khot lupa ki kerteng tila da piadon subhaban line up chini side mo Mary Magdalene Kharkangor na Phudmuri Banrihon Kharjaren na Jayor Iba Mukhem na Maukenro Hedrick Rapsang na Nonglom Samuel Sangma na Lomaunay Alvin Rapsang na Nonglom Donbok Lang Shadap na Yoringhab Bakarshan Terang na Yoringhab Freewell Nongrum na Kinton Masar
da ihun shisha maulong na mauro, da pi shisha maulong na mauro. Hello, check. And dahun langki pawa na Phudmuri. Lalaki yadon subhaban. You want to make a side? In the Ashwai kiniki junior male below 45 category, but bansami kiniki khusnam subhaban khariba Richard Bamon, he belong ex vice president jongka Seng Samla Mawlai Pyllun. The junior male below 45 category, the bronze medal kalichi I Alvin Rapsang na Nonglom. Alvin? Subhaban ithapkati. The silver medal kalichi I Samuel Sangma na Lom Maunay. Samuel Sangma, silver medal. The gold medalist is Hedrick Rapsang, imat imdan hang niya. Subha bhash tega camera dan stage. To Khublei Shibun Bar Richard. So a senior female below 55 category, the bronze medal kalichi Dahun Langki Pawa, and I think she's not here. Second prize, the silver medal kalichi Dapi Shisha Maulong na Mauro, but the gold medal kalichi Da Ihun Shisha Maulong na Mauro. Please give her a big round of applause. But Da Ihun in Pachimlang medal jong I Dapi Shisha Maulong na mabidon sport backstage itang krea. Early prize. I the gold but silver. So you're first or second? The second place, silver medal. Khublei Shibun. Congratulations and Khublei Shibun Bawan Seng Jarwa. Yakan ni kapor pan in Thai a senior male below 50 category, but bronze medal kalicha I Freewell Nongrum na Kenton Masar dari Idon Subhabanwan. Ka silver medal kalicha I Bakarshan Terang na Yoringhab, but ka gold medal kalicha I Dunboklang Shadap na Yoringhab. But ban sami kini khusnam ni kapor Subhaban Khadiba Samrans in ex General Secretary juga SSMP. Senior male below 50 category, ka bronze medal kalicha I Freewell Nongrum na po Kenton Masar Subhaban Wan Chakapan.
bronze. Ke silver medal ke lek Bakrshan terang na yorong heb. But ke gold medal ke lek Dan Boklang Shadap na yorong heb. Please give them a big round of applause. Thank you. Congratulations to all the winners and Khublei Shibun ba Samran. Menta parang in move to the category. Kata ke di senior male below 60, senior female below 65. 63. 63. Oh, 63. 65, no? 65. Senior female below 65, senior male below 70, and senior male above 70. But when announce ki nong job jong kani category, subhaban ay biang ikong Lucy. Kiba job haka senior male below 60 kg. Haka bronze medal John Kriam na Kanton Masar, silver medal 1 crown nong spung na Umshing Maukadro, but gold medalist Fridnian Shadap na Yorung Heb. Kini larakidan sobhaban wan sakman. John Kriam na Kanton Masar 1 crown nong spung na Umshing Maukadro, Fridnian Shadap na Yorung Heb. Kidan na yam. Nangta haka female below 65. Bandarika Kharkongor, Umshing Umjapung, Simple Shah Jerwa na Mautawar, Larissa ZSM na Mautawar. Kinir uladakidan subhawan na sakman. Kumjuru senior male below 70 kg, Dame 1K Kharjana na Nongkwar, Dale Enric Lingdo na Umtlong, Bankershan Pengrob na Phudmuri. Hak senior male category above 70, Perkatlang M Umlong na Lumau Nei, but Hedrick Rapsang na Nong Lum. To nakabenta ban Sam yaki prize ki medal nakabenta ki senior male below 60 kg ngan kot yai ba one job garat founding member jongka Seng Samla Mawlai Pyllun sobhaban wan chakmat ban pensamle mikini ki prize ki medal nakabenta jongki ba one job garat. Tak Khublei Shibun ba pila kluban wan chaloran san ban pensami ki prize ngan khat mantai ki nong jump senior male below 60 kg arm wrestling silver bronze medalist John Kriam na Kanton Masar. John Kriam na Kanton Masar so bhakyo na haloran san ban shim ya ki medal ba certificate. Sim. Silver medal kalet shai 1 crown nong spung jong Umshing Maukadro. Idan na ya? But ka gold medal kalet shai Fridnian Shadap na Yorung Heb.
Shamu. Next, look on the bed back and let them. You don't cut your kidney. Em có số đơn địa mà Bandarika, Bandarika, Simple Shah, Larissa, pindah tak amat deh. Khublei Shubon Ba one jump, and congratulations to all the winners. Nakabanta Bansam, Yaki medal, Shaki senior female below 65 kg, Ngan Koti Ba Abel Suchang, Rang Padong Jong Kamoyon, Subhaban Wan Shinisha Lorensan. Tong is no comment Shibun by Ba Abel Suchang, Iladon Halorensan, and Koti Ginong jump. Bronze medalist, Haka arm wrestling, senior female below 65 kg, Larissa ZSM Namotowa. Taraim done. Silver medalist, it is simple Shah Jirwa na Mautawar. So Paban one not sure. So Paban ya kajing tak timo kat ba kini ki kun samla kidang pedang ya kini ki medal ki jongki. Kim done. Nang ta ngan khat ya I Bandarika Karkongor gold medalist ibana Sing Japung Haka arm wrestling senior female below 65 kg. Ngan khat manta ya kini kiwai pat ki no arm wrestling senior male Dame Wanti Karchana Dame wan ki kharchana no nongkwar, Dale and Rekling do na Thlong, Bankershan Pungrop na Phudmuri. Kidan na em? Ladadan so Paban wan chakman. Dame wan ki kharchana, Dale and Rekling do na Thlong, Bankershan Pungrop na Phudmuri. Toi Larissa ZSM. In sa shim not menta ya ka bronze medal ke jong I na iba Abel Suchang. Larissa ZSM. Khublei Shubon ba Abel nak benta ke jeng keluar jong pi banan samle mikini ki medal nak benta ki nong job. Nak benta ban sam ya ki medal sha ke ki nong job jong ke senior male below 70 kg and cut ya I ko mercy lingdo na Phudmuri iwe na kilong kme jong ka Mawlai Phudmuri so bhaban wan sti saloran san ban samle mikini ki medal. Over the top. Second over the top. Tao như sung comment by mercy là ban don bat ngi hang ya loren sang and khot noi kinon job. Kinon job haka arm wrestling senior male below 70 kg, bronze medal Kalechai Bankershan Pungrop na Phudmuri. Idanem Bankershan. Silver medal Kalechai Dale and Rekling do na Thlong. Batka gold medal Kalechai Dame 1K Kharjana na Mawlai Nongkwar. Idanem
ngan ong luparu ikini kinong job hag senior male above 70 perkalang melim umlong nalu maunai bari hedrik rapsang nanong lum so papan wan chakmat la dapidon hang ni Dame 1K Karjana gold medalist hak arm wrestling senior male below 70 kg Teman-teman air ni mana Jom Perkatlang melim umlong nalu maunai hedrek rapsang nanong lum kidan em So Khublei shibone kong mercy nakbanta kaching lakro jong pi ban sami ki medal kinong job yak senior male above 70 kg hak arm wrestling ngan khot I ba mayu star melim ngap vice president jong ka Seng Samla Mawlai Pyllun so bhaban samlem yakini ki medal nakbanta kini kinong job Iba mayu star melim ngap Tangan khot noi kinong job menta hai ni kidan tang ke silver but ke gold medal iba yo ek silver medal idai hedrick rapsang nanong lum to bat ke gold medal iperkat lang melim umlong nalu maunai Ik heb niet gespeeld, maar dat speelt. So ini bayo gold medal. Hedrick rapsang, alis one. Berarti rapsang prize. Tayo. Hello, check. Nga Khublei shibon ni pi ba Mario Star belum ngap nak bentar pelapan samlem gitu ki medal. Di mentang ipoi subakut chong kene ka basam ya kini ki prize nak bentar ka arm wrestling.